Mbaye ikaze abakurikiye shene yanyu y'Abanyarwanda ukuri kutavuzwe. Nababwiye uko urubanza tugiye kuba turi kucyane kambabwira uko rugenze urubanza rwimwe, ariko ndababwira impamvu rutumye rwimurwa kubera yuko kuba rwimwe ni kimwe, ariko se impamvu rwimwe ni zihe? Urubanza rwa Kalisa Adolphe mu rukiko yihanye izina ryitwa Kamarade, yavuze ati izina si ryanjye. Ubwo bimwe twajyaga twumva ngo runaka Arias runaka, we yavuze ati ntago iryo zina mu myirondoro ntago ribamo. Urukiko rw'abati mu bushinjacyaha banditse Kalisa Adolphe, humura rwose ibyo bya Kamarade ntago bigomba kuba birimo. Ano umugabo urimo aragenda asatira izabukuru ku myaka 63, yavutse mu 1932 avukira i Burundi. Barabizi ko amateka y'u Rwanda yagiye atura Abanyarwanda bavukira ibintu bitandukanye cyane kubera ko babaga barameneshejwe kubera ubwoko bwabo. We rero yavukiye i Burundi, ariko nyuma aza gutaha kubera ko ubuyobozi bwa RPF inkotanyi bwabohoye Abanyarwanda buca ubuhungiro. Ariko rero yayoboye Ferwafa cyangwa se Federation Rwandaise de Football. Ferwafa ni shirika la mchezo cyangwa se shirika la kandanda hapa Rwanda nkuko abaswahili babivuga mu Gifaransa, ubwo ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, mu Kinyarwanda nuko. Hanyuma rero yatowe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 2025, hashize iminsi 15 ari mu moko atarayi, babyita mu cyundi gutabwa mu mvuto cyangwa se kuba ari mu moko atarayi, kuko ari muri kasho afungiye ku cyicaro kuri ribu hariya niho afungiye. So bivuze iki rero? Urubanza bagomba kuba ariko rundi rwabaye, hatagira umwanya ngo urubanza ntabwo rwabaye ahubwo rwimuriwe. Urubanza rwimuriwe kubera ko nzi kubabwira ko babanje basoma imyirondoro ye, ariko mpereye kuri description urukiko wabonaga yuko ntabwo rwaye rwuzuye. Ashobora kuba adafite abantu benshi cyane bari baje kumva urubanza, cyangwa se rutarabaye mediatize ngo abantu bamenye uko urubanza rwagenze, kubera yuko izindi manza tumenyereye mu Rwanda usanga mu rukiko no kwicara rukwengeka mu ntanzi y'urukiko huzuye, ahantu hose huzuye, ariko siko byari bimeze mu rukiko. Ni urukiko to cyane rw'ibanze rwa Gasabo, igihande kimwe cyari kicimo abantu, ikindi kiri vide tupu cyangwa se empty nko mu Cyongereza bakunda kubivuga. Yari kumwe n'umunyamategeko witwa Bizimana Emmanuel, nawo umuryango we ntago bari barenze 2 cyangwa se 3. Birumvikana ko adafite abantu benshi cyane nka kwa ko cyo tubona imanza zihurwa, byo bita guhurura ugasanga ahantu haruzuye. Basomye rero umwirondoro we, avuga ko awemera usibye ako kantu ka Arias bahakanye, ariko ubundi baravuga bati ibindi byo ni sawa cyane. So urukiko rwese rero rumubwira ibyaha akurikiranyweho bibiri, ni icyaha cyo guhindura inyandiko mpimbano n'icyaha cyo kunyereza umutungo. Ni ibyaha bikomeye cyane, kuko nk'icyaha cyo kunyereza umutungo gihanishwa imyaka 7 kugeza ku myaka 10 ihazabu yo gufata amafaranga wanyereje kuwa 3 kugeza kuri 5. naho icyaha cyo kuba inyandiko mpimbano cyo itegeko riteganya ko uhanishwa hagati y'imyaka 5 kugeza kuri 7, ariko ubundi ukaba wahanishwa nanone ihazabu ya miliyoni 3 kugeza kuri 5 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Ibyaha bibiri bivuze ngo nibyo akurikiranyweho. Urukiko rwamaje tse muzehe Kalisa ibyaha urabyemera? Ijwi tuje cyane aravuga ati oya simbyemera. Umusaza abonaga yuko atuje cyane n'amarineti cyangwa se ibyo bita mataratara cyangwa se amadarubindi ku maso, ya madarubindi atuma umuntu abona. Iyi myaka igenda iba myinshi, icyo bita la capacité de vie kigenda gitakara cyane, umuntu kureba bikangirika, akambara rero amarineti akura. Iyo ari myopi cyangwa se control ya myopi, ibintu biri kure ukambara net kugira ngo bikurure ibiri hafi, ukabasha kugira ngo bigizeho kugira ngo washe kureba neza cyane. Yari yambaye ishati y'amabara, yambaye ipantaro y'ubururu, yambaye inkweto z'ubururu zimwe bita suppress z'ubururu, mwe nakone umusirimu cyane, ariko ijwi ryari rituje cyane. Akibuka inyuma akareba itangazamakuru, abari baje kumva urubanza rwe batari benshi bakiriwe cyane, baje rwarangiye. Ego so uyu mukambwe rero ku itariki ya 19 nibwo urukiko rw'ibanze ku ngoro y'ubutabera urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwaburanishije urubanza rwe kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, kubera yuko agomba kumenya nimba amanuka imagiragire cyangwa se agataha akajya akurikiranwa adafunzwe. Iyo habonetse impamvu zituma akurikiranwa ari muri kasho, niyo mpamvu ashyirwa muri kasho. Iyo ntazo ashobora kwitaba adafunzwe. Nako ubushinjacyaha bwari bwaratangaje yuko hari impamvu zikomeye zituma akurikiranwa ari muri kasho. So kuri iyi nshuro kuri 30 detention abagomba kureba nimba hari impamvu zituma ubushinjacyaha bumusabira 30 y'agateganyo, akitaba bumuvanye muri gereza mu modoka za RCS cyangwa se agataha akajyaza kwitaba bisanzwe. Ni uburyo bubiri.
nawe bitewe n'uko azabura n'ibimenyetso bihari bizagaragaza uko urubanza rwe ruzagenda. Ariko rero kwa 19/2025 urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwaburanishije urubanza rwa Kalisa Adolphe uri kuburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku minsi 30. Yasomye imyirondoro avuga ko ariyo n'umusaza w'imyaka 33 y'amavuko wavukiye i Burundi, igihugu kiri mu majyepfo y'u Rwanda, kigajwe cyane no kubura ibikomoka kuri peteroli. Ariko perezida akavuga ko ari Edenimana yabihereye. Nabyo ni byiza cyane, buriya abanyapolitiki bagomba kuremamo agatima abaturage, kuko buriya umuturage wameze nk'umurwayi, muganga yatakuremyemo rero agatima akakubwira nabi ushobora kugapfa vuba. Umunyapolitiki bagomba rero kukubwira ati iki gihugu cyacu n'Edeni ni ijuru Imana yatwihereye, kabone n'ubwo waba nta essence, kabone n'ubwo ubuzima bwaba hari bubi cyane. Ariko mbasuze igihe n'igihugu nkunda cyane, nagiremo ibihe byiza cyane, nari mpari, ni igihugu gifite abaturage beza cyane. Ariko hari igihe mushobora kugira politike itari nziza bigafekta imibereho ya rubanda. Yes, ndibuka ko nize gusura stade yabiri kubakwa n'abantu, munagaye ku mucanga n'intoki akajya gushyiraho kuri stade. Sinzi nimba yaruzuye, abantu bari hakurya yari yamutwandikije yaruzuye stade. Ko nasuye igihugu cyose, suza abahanzi banje inshuti zanjye bari hariya, suza abanyamakuru inshuti zanjye bari hariya. Ako mwaza iratwama ubwene gihugu, amipura ari Burayi nta nubwo azagaruka. Twagiye duha ubuhungiro benshi, mwaza u Rwanda ni Edeni. Turimo turakira isiganwa ry'amagare, urabona ko 2020 bigiye kuza mu Rwanda. Ndetse umuryango wavuye muri Zambia wita Kasarani, umuryango w'abantu nk'icumi baje kwigare, baje gufana Ubutaliyani, bagenze metero 1500 baje kureba Kigali yo ryaje bitoya ku isofa yaririmbaga. Mwese muze u Rwanda, muze mukore. Hanyuma rero twikomeze ku rubanza rwacu. Yabwiye ibyaha kurikiranyweho byose arabihakana. Ni bya bibiri: icyo kunyereza umutungo, icya kabiri no guhimba no gukoresha inyandiko mpimbano. Kalisa Adolphe umwunganira yagaragaje imbogamizi z'uko atamenyeshejwe dosiye ku buryo atanayizi. Ibintu abantu bakora kwibaza ngo kubera iki umuntu ashobora kuza mu rukiko atamenyeshejwe dosiye. Iyo ufunzwe nta telefone ubukoresha, nta mashini ubukoresha, nta electronic devices nimwe uba waccessing. Umunyamategeko wawe ntabwo ari sosiba, ntabwo ari nyoko, abari mu kazi nk'akandi kose. Ashobora nawe kukwihorera ntaguhe dosiye kuko ni akazi, kuko uyu munsi amafaranga yayabonye. Urundi rubanza ruzaba nabwo azishyurwa. Hari n'abanyamategeko barindagiza aho ari kunganira, imanza zigakururuka, akanga kwuzana systeme, akigira ngo ntabonye internet, kugira ngo kuko buri rubanza umunyamategeko ararwishyurirwa. Ibyo bintu abantu babimenye, ni tekinike bakunda gukoresha. Akabona uratsinzwe akajurira, mu bujuru gatsindwa akajya mu rukiko rwisumbuye, gutyo agakurura, kuko abari kwishyurwa nyine kujya gushaka dosiye, gushaka akadosiye naha uramwishyura. Ni unakaze, ni nkuko pimyemo urwaye indwara imwe, none hari igihe baguhimbira ngo nta vitamine, ariko ngo nta bitotsi, bakakurura imiti, ukagura imiti myinshi cyane kandi warwaye akantu gato cyane. Niyo mpamvu ibitaro bya leta burya mbikunda kubisinywe na prive, muri prive ya leta bakuvura neza cyane. Ubwo rero yamubwiye ati ntabwo abonye dosiye, nanjye ntayo nabonye. Ndetse no mu rukiko yavuze ati niba no kuzana systeme byanze, aramubwira ati niba kuzana systeme byanze pfa kuburana. So umwana yitwa Bizimana Emmanuel nawe kuzana systeme byabanje kugorana. Ubushinjacyaha bwaho umwanya buvuga ko ari uburenganzira bwe kubona dosiye, ni uburenganzira bwe. Hano mu Rwanda ubutabera buri clear, niba utarabonye dosiye ntabwo uburana. Yego, bwasobanuye ko yabajwe yunganiwe, ariko kuba ari ubwa mbere ageje imbere y'ubutabera, urukiko mu bushobozi bwarwo bwafata umwanzuro. Niyo modoka muzehe Kalisa yanajemo ije kumufata ko nta ntege afite, bagomba kumutwara akajya kuba yaruhuka. Yasabaga amazi, urumva imbaraga zarashize. Imyaka 33, usibye ahimana imbaraga zari nke cyane. Imodoka yaje, imodoka ya VIP, birumvikana yuko iyo amafaranga ntabwo wagenda mu modoka ya Kirwanzenze nk'abantu basanzwe. Ugomba kugira imodoka nziza cyane, umeze neza, izazi ni za VIP nyine. Haganga za modoka zo gutera ukuguru ujya hasi nyine, oya. So hanyuma rero Kalisa Adolphe yambaye inkweto z'ubururu, pantaro y'ubururu, ishati y'amabara menshi, ruhara ku mutwe n'amadarubindi y'umweru, yambarwa n'abari mu zabukuru. Birumvikana imyaka 33 ni myinshi mw'abantu mwe. Burya uba warangije kimwe cya kabiri cy'ikinyejana, uba uti hari n'ibiryo butakibasha kurya, n'utuntu tunomba-nombye, nk'utuntu tw'akajuisi, akacyayi. Iyo unywasha agacupa, burya hari igihe unywa agacupa gusa, ikintu cyo kurya cyaranze. So inteko iranisha yabwiye ubushinjacyaha ko urukiko baganiriye ku mbogamizi z'inzira, batebeje. Baravuga ati se
ko tugiye kwakira UCI tuzace kuya tuze tuburane. Aravuga ati mushaka mwambara imyenda ya siporo muzaze tuburanisha ubanza ko rurihutirwa. Imanza zihutirwa bari muri za detention kugira ngo umuntu ave muri kasho, uko hari iminsi ntarengwa ugomba kumara muri kasho ukamanuka cyangwa se ugataha. Zimanza zihutirwa cyane. Aravuga ati niyashaka zambare ama training aze tuburanisha. Nta kintu twe budutwaye kuko twaganira na perezida atubwira ko hari imanza zizakomeza uko mwabigenza kose kama mbaya. So urukiko rw'imiburanisho rushaka ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9 of course bazabari kuwa 4 saa 3 za mu gitondo. So nibwo rero agomba kubanza kwitegura ku itariki 19 ubwahawe iminsi 6 yo kwitegura dosiye akamenya arare guki ibimenyetso birava hehe Maître Bizimana akajya gushaka ibimenyetso twirebere icyaha cyo guhimbano cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano gihanwa n'ingingo ya 276 itegeko nimero 38/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8/2018 iteganya ibyanirano muri rusange. Iyo abihamijwe n'urukiko umuntu ahanishwa igifungo kuva ku myaka 5 kugeza kuri 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenga miliyoni 5 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Ingingo ya 10 itegeko nimero 54 akarongo cyangwa se bar 54 bar 2018 ryo kwa 13 z'ukwezi kwa 8/2018 ryerekeye kurwanya ruswa iteganya ko uhamijwe icyaha cyo kunyereza umutungo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'amafaranga y'u Rwanda kubyinshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'umutungo yanyereje. Peacemaker Pandit agashene kandi mukane subscribe aha niho habera ukuri kutawuzwa amakuru n'ubusesenguzi n'ubucukumbuzi n'ama interviews, ariko hano hantu no mumenyera amakuru mutarabwiwe by'umwihariko kugira ngo mbashe kubafasha mu gico mwuka. Ndabashimiye cyane rero, Imana ibarinde, hanyuma ndumva ubundi tuza gukomeza tugasesengura kugira ngo dukomeze tubane neza cyane mu myidagaduro n'amakuru ya showbiz. Asante sana, Imana ibarinde.